Henen kesengi uba apuraman kinjing ubadi u doloi jangka jawa ilaka ula pular ya ka wapung skor da bashnong ban penduk no ya kajing I no objection certificate dani NOC syaka cook factory ke bahab hapo kajing kmi jangka East Janti Hills. Haka juga por la ajing mudru ya urang bashnong jangka mukhep bon shimno ya ka NOC bala ai syaka OM cook. Lashim ya kini karai haka por bapenlong ya kajing lang hajawai lembat kinomik khmat na ka wapung skor da bashnong. Uba pusling dekhar ulai thu baka dor bashnong kalai kendu bat Deputy Commissioner jangka East Janti Hills District haka South Rik mentau banai. Haka ba UDC ula penlong yang kejing keren lang bat shibun tadi kitenan haka jo kapor ula kerpat iki bakin pensangi asyuai kejing terwan lagi cook factory tadah hadu banda penbet ya kene kamat. Ula pensyairu bakam shimladan kendu-kendu kejing kajaput hapene keshnong mukhep bat wapung skor. Sina kumeni wa mana po ini man ga respond yung para lo man positive ha ule da penyu i wa wek sing kep da ha ya u ga sti wo pendam no ya ga ni no si wa de i lengba ga sino kep sina ko ko sang wo skor am te par lo tu da ya klam yo ule da wa mstem ko wi po sias ni do e no da order sawro in department to ya ga no si wa da eu wo pendam no ka sindot hal tu sini sodrik ila da bu sti jau disi disi la da hal tu sini da penmi yo order wa da pau cai department of affair ole da ong ya ni kam pu da penbai to sangai chwa ta andre yo pensia beng ina dor bas no wa la da penbai hanu nu benta ta hapo ku sang i in cha i kam ngi jai penjak lia kam ku plan halor bu tu tau kajam jing hajai nu ku sang i da bai hadu kamu nu transparanter adu kamu tu pok to dang hapo sport sam da wan pa yo pol yo biang mem nu jing kerja lo ko sam kam da yo bi in yang kunskor klang itu hadu ni la haga jo in no rimi ni wa ya ka tu chna ko in ha ko sam mem jing ya kerja yu mukhep mani go put wa de pen bai nu pun chwa ka jing chem wa si on tu man sumi ni man go sang sup ba wana liang ola da assuran mo to ya gani kok bu cancel no ba don ayu pikol islala to i kakam go wa ginaki ki habti yung gajal sermang handre karhaga city iwan di kok ene te daw uda assuran tung sta ule wud da pa ko ti cancel na ya gani ya eno sina council ba kontu ya clearance